Hormu Hortar Ador Kesopik Adok Pini Langsomipi Blok Kongres Mondol Komiti Atumpen Bolongkom Aje Ahiti Along Kace Songpon Jasemetet Kicutun Kecudang Ager Ador Lapen Petrol Diesel Ador Pendang Lok Ador Pakom Serak Nang Jipu BJP Government Atum Aphan Mate BJP Aparti Atum Jasemet Pet Kecari pon cokce pusi Kongres atum pen ningje pon renti. News Text Report PK News Karbi Anglong. পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক কংগ্ৰেছ আই জিন্দাবাদ 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 পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক বিজেপি চৰকাৰ হায় 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 বিজেপি চৰকাৰ হায় হায় বিজেপি চৰকাৰ গো বেক কংগ্ৰেছ আই জিন্দাবাদ 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 কংগ্ৰেছ আই জিন্দাবাদ 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 গ্যাস সিলিন্ডার দাম কমাই দিয়ক অত্যাবশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক অত্যাবশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক জিন্দাবাদ 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 ৰাইজৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি আনিছে সেইবিলাক মিছা আঁচনি আৰু আমাৰ অত্যাবশ্যকীয় যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া হাহাকাৰ মুখত পৰিছোঁ আমি এতিয়া তেলৰ দাম যে 200 টকা মিঠাতেলৰ দাম 200 টকা পেট্ৰলৰ দাম 100 টকাৰ ওপৰত গৈছে গতিকে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আজি গোটেই অসমতে খেতিয়ক মানুহ বেছি আছে আৰু এই খেতিয়কসকলে বিভিন্ন আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে আজিকালি ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ আৰু মেচিন লগাই পেলাই আমি ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ চলাব লাগে আৰু তেল আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে আগন্তুক দিনত আমি অসম চৰকাৰক আৰু ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে সৰ্বসাধাৰণৰ ৰাইজৰ কাৰণে আপোনালোকে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক আৰু অত্যাৱশ্যকীয় যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি আপোনালোকে ৰোধ কৰক আৰু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক সুখেৰে শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক Kohora hemai lekhe arong ara tatum lang kijun kasiksak ke phonang lasonsi lakha ingko ratrok duar baguri constituency angkangarlo kohora hemai lekhe arong arat atum PHE water supply alang kadure ajoine prai chiklo jon pho jontrok an lo kisung ke phonang lasonsi pini phaikoni ni phai thongkep arani kohora hemai lekhe arong arat Kijun alang kadore kacetong nang PHE asai hem dotan lapen lang kidu alang pong dujir pile lang kijun longle arat atum kisung ke phonang non ke hemai lekhe arong arat lapen tebok terai arong arat lang roy langjeng along stame lang cheho kijun nangkok lo lasi rat atum ke prap jin pen PHE pen mate PHE department aphan lang nang pajun long serak nang po pusi kachuning ri padopon kohora pen risan ingti tike news Karbi Anglong to charo la tike news samhanta jo nilidam lang ki jun siksak piklo non cheklo jon trok phon la PHE tumta bangwe lang le gari aro ya lang si ni tum rong si ta ki jun nang lo lui tu hai pai lekhe arong ben la lang tumta nang lang le la pusi osmar tumta lang adapte lang ridam chon thru ra lu pusi aro elang son se kijun nang lo kedi aro elang son se kijun nang lo ako no lo ke lang bota ke aro elang bota juno picnic party tum wang po la hai pachi hothip po ke lang mane lang ke jun ha ke siksak pik khangang lo tumi chiklo jonthi jon pho andulu pahadi chiklo jon pho trok me dolo ta chiklo jon pi jon pho anvelo he mane chini jon ke la PHE water supply to pan tame khobor ki pilo ke di pilo bang we nang munai ni di nang salam le ke to nang di pinit ji na u hathai velo la non la gambra ahin kan ninje lo tamela lo ni di pin pen matha bangke ba ninje ji bu bangke la lo
ni tum la dak himai lek therong don kretroxy don krenar ke raddo eta me ni tum aprang ke la pipe lang nang le bom lo lasi lasi ni tum chinglu bom chingthi bom ba lasi jun bom lo na me no so pipe don ke hala long le ki pip heng no lo non ma ke vak lo ma se ha ting ki pen sta me so lang nang ling tho edel to wari beng si chington el la so la ama seng ke non ma ni tum man ke arroya lang seng ke ki jun nang lo ka chinglu nang lo ching thi nang lo ga ro lang puta kang thir je ta gali lang ta khali tera so gali inke la non ke picnic tum ta nang le bom lo inke picnic tum anar lu lo po te ekdom chinglu po ching thi po ke cham kang thi ekdom pache ho po inke lang roi ani kang samlu po te ne tum ka chinglu dun ba chinglu ching thi dam ta ka sik sak dun lo Nalimen bang cithani ji ma nilimen ke dak himai lek therong nilimen ke Huliram Ingti District Press Club of Karbing long asai hem along pen Dhansari Youth Association atu pherangke mai ke papon. Number 7. The entire area of 396 square kilometers should be declared as restricted area. Number 8. Protections of farming land. The agricultural land of the people should not be affected by oil drilling work. Special restrictive measures are employed to prevent risks of safety of the land right and also livelihood to the people. Thank you. Itu pulau restricted area declare lo pulau tang deh hala dak itu government pen itu facilities itu kelom nang ji hormu an bagi hala dak dwellers atu ada residential atu long po yang se restricted area declare ke dalo pulau tang deh la sohormu ke itu long le lo kasi itu pulau corporate social responsibility CSR tingpen hala dak company atu bang water supply facility pinang ko air pollution water pollution lo boring ke itu ke langhe chutup nolo langhe ring chutup sini itu lang ju nolo kasi water supply facility pinang hi pulau nitu me hela problem do koko air pollution do pola sini itu thandang health center bang ala dak immediate kom se kom 30 immediate health center bang ke donang ko health facilities sa khadonang lah sini itu pulau bang lo le kota bang program nang ko pan pinang ko lapen hala dagarada tu mapan in future security ko pilau la konsila tu pen klar dagalam dhol surya rat kumpan pachini nako la tu mpan include ercha rong kapre receive dhujima mate hala dak pache dolong jima pa dolong ji pulo te ko kosona tram in condition be sila hala dagarada tu kedol long ko lala salam bang ko karbengo termas ko sila tu dhol suri itu la yang di ko affected area ara tu banda klar dak pen pachini nai ko sila tu ki pugal tu la pen ang parta hala dak company tu na drilling nung klempo company tu ma kem nang lupo pulo tang te hala dak local tu ma pham jitu affected family tu hala banke as per their academic qualification and pen alam tu ko amma ke the ko mani ke graduate do ko under matric do ko mani ke engineer la songe the do tu han banke alam tu academic qualification and pen local candidate tu han job bang recruit per nei first preference lang tu han ko lang si jadi tugang tu la pen kaprek ni tu kilo la 396 square kilometer arlo ke do na tum GPS amya ko tepat lang ateng pen so arlo ke do revenue village la pen ke forest dwellers tu makan immediate forest ek ateng pen tame forest aparta isu sila tu han compensation na right ke long nei pak celong han claim nei la pen ke la revenue village long ke do ara tu han an ke anutin han tame long le potak hi joy pen ke pachi claim long awar sai bang tar bang long tu mas tu pen claim nei la pen ke di ponang ni aku la puson claim confident la te ara tu mang ke anu in samsi de ko la pen yang tu di pulang corporate dun le da ora tu mang sera itu dun le In order to provide security and land ownership to the local residents, we demand a free land patas be given to all the revenue villages which fall under 396 square kilometer areas where Oil India Limited will be functioning. This must be done as early as possible. Number 2, implementing various work under CSR. The
oil will be doing work in one of the most backward part of the district. Therefore, we request that the oil should activate its corporate social responsibility team to provide road, health center, education and telecommunications facilities in that area. Number 3, early release of main source of livelihood for the people of Dhansiri Daldali areas had come from land. They have kept the land protected for generations to generations. Therefore, we demand that these landowner living under above mentioned areas should be given compensations at the earliest. The compensation should be awarded for 6 generations. Number 4, job recruitment. In order to give opportunity of livelihood to the local, the first priority in job recruitment in the oil project must be given to the candidate living in the villages which fall under the 396 square kilometer as per the academic qualifications of the villagers. Number 5, setting up of police outposts in Daldali. With the beginning of the activities oil, there should be a raise of several anti-social elements in the area. Therefore, the security of the people and for installing peace, we demand that one police outpost should be immediately established in Daldali at Masgao. Number 6, step to control air pollution and water pollution. There should not be any harm on the atmosphere. Proper measures should be taken to control air and water pollution. This will ensure the maintenance of air quality and water level in that area. Declaring press meet ke phanan ko galam the athiti ala la ke dam tang tarik ko rapli 24 November 2021 All India Limited Lapen Karbanglo Watermas Council ang bong MOS made MOU memorandum of understanding cetoblo langsung puta kali tu Dhansiri ara tu tak tu bang tu langsung tu pa jeto bolta la dak Dhansiri Daldali itu ara tu ma pham isi hirklong konsilten hangat alam chang itu kelong pon wela ala dak All India Limited atau kepatlang pon GPS ame belong bangke 396 square kilometer abangke atau area operation lo kesela tum patlang pon stame hala dak 396 square kilometer arlo revenue village atau a future kupilo ke manko la bangso puthak kladak alam ni tu non puta long lela lapen ke halada forest area lo mabangke All India Limited atau 5.6 hectare abangke la tum land allotment and forest department atau land allotment and stamila revenue village along le status ko kupilo ke manko lalu la simil tum Karbanglo Watermas Council atau maphanki putang tum bangke la 396 square kilometer arlo ke do rasa reduction arlo ke do revenue village puno forest village puno la kedo arlo tumhan an bangke equal land composition yat nanje la penke la so area bangke restricted areas ichiman therefore development zone thangta development tum claim konpelo la posi corporate social responsibility at tempen halada lang water facility school facility penke health and education facility telecommunication facility lah hai company tu pen paklem pon kan konsil tu RDP pon ni la ni tu tu kan tu market nasi la Daldali Dhansiri area lo revenue village dokan tu maphan prapjin pen long le pota bang ti pon pa prap bang ko ate Karbanglo Watermas Council pen ki pu bang ke long le pota ke joy besi pi pon ji pusi penangan pa thang lo stami ke dam tani kan isi hini yang bong rara tu penangan patai fly tundolo stanong ta marita pata kelong pon ai kompik la long pon lo nut bhani tu long stami ake joy pen pota ke ron ko ai kompik la masin itu ke chuning ri bangke la non All India Limited atau yang tu ada dak nang kur dia prang
là ra đặt trùngพันอเมทังไปทางลงเลเฮมตัวจุม